oba no so utimi se na ne ho ode ba wantimi utimi se nko wo twa ne ti kura afiri so ode sika ne twa ne ti afiri so etu ode sika ne wo ne ko wuti mogya ne tu na baiwa no so fa handkerchief bi e de share ba bia enso wantimi atiefo eti police fo duru ho no oh mo mehwe mu no ne de ko no o emu no ne de ko no emu no ne atamu no a de ko no o abaiwa no ne akyekyere no wo roba mu a police for de na to kai mu ade ne koyo na ao emu oya o enye ne kurumpo empena twen ya kase munya mpena twen a na mo gi akini empena twen empena twen de wo bekọ wuwom ebiani o ebiani na police for so mu kopio ne pant na te enna utibu se oba wobu what I say wobu ne nsa ai ma ye padi bi hye no ye padi ne bi hye no eti o mu wuru adem ndo mu susu se ne bia ne opese won ne da e se ne pant ne wote ene bia bayo ne ka so mebu bi nsa timi ne wona ene wante ne ho ase ya se akasa o se die yo so ba ne ho ye na hidade o ma se kanso do wo ne kon ho moje tu obai na wotimi so de sika no wo na obai wo no so som because wotimi se ko tu ne ti kura fidi hokra afedi ekowi ase no na abai wo no tam handkerchief bi e de hye ne kon no ho but emoji a wo mo kopie so wo ne dem ho no atiefo enya sam ketwa emoji a wo mo kopie so no awura huye ne mpena wo kono mpena chimu wuo ya bema wonye wo ho ade entua bright price bia mpena twea ware emu ewuo na asami ekwa homa no so na ye ne ye nsentro ni kwakwa de ma so mpaka se boye na msini mfimfim antem fam ho ono nso wo hobi na ye ne kwakwa twetwe nkomo kwaku memo akwa aba o aje uso yo wadawuru ma asemi de ye kura ye tie won kran ha ye wura ho e se ye hwe mu no a police fo amaso rubber white ye de na hyemu ne ye de na beto ka mu a abayo ni wo ya we de wo tie mu a e se ye se don ya na siye enkomo ene nsem a woprebre waso ase ate no ma atiefo ntio yo man me da wase edwa be pie mu ewo ye English amanfom eno ewo gasat mensin mbroni bi e ho aye fe no eye Chinese down eno eben kaswa eho ena sare wusen we isti papa enye asabketua na tenia uwu edaho edema odabeni bia no eto da na se we he ekwanya enipa binum edi tiri so kwa edi timu kwa uju se emu yaye papa na ba ya wenya 26 years a yefe no eye medem a samria me no ka say ni busia ko eche gajo wo nso egudem we ni etutu ata wo nsem a ni sua ebram wo say no eye abayo oni abranti a ye friends amen say na wodi ni din edi tuga no enen na tie say boyfriend girlfriend prachen for na nrada ena menim say amanfom ho no nso ni pete yo say awo ba yo say eden ni see yo abranti kan say oko eye nempna eye ne dofo na lomo ni sumsum kwa ejese okọ ni nche na ejese wakwa da ho senya ye fe no eye salome yibi na omudu ho ne de obi ni mi esi odem ho ade tia na pe ye hu ne se arawu se esi na bra na pe ye du ho a ye hu se ye se obi hu na ye du ho no na amane bon ye de ya so tutu fom ye tie mu na kan ya se abrante yi a ejese ye fe no ye same ni girlfriend no okono okwada mi nchen na senia ya yini se jumedi bia ya ho a edie no na pese otumi bono be 2-3 bi ansa ade ache enti wunya akese process ya nsa na abawe nso de wafu bichire uflo emoja enyu no pa enye asam ketua na nim ye na eba branche so na opese anka one no prepare so sa na kese uti body sa se na yidu wono ye woni de
me pants or no and what it is now. But when the man was a pants and a woman different baby. We no na a jeans string di aha jeans pants na friend jeans string no enu bi na na say no ntino enimu wono na say ahoma na di mu no atete kakre dia enye afam ketwa na ohwa abranje ene salon mebel yi prepare so pa enye afam ketwa na yehu se eye sa amoyi ni bi padi na bi so boge ya te pofo enye afam ketwa na say oye branche no ena na presse abrante no ena no beda ena che abrante no so one tears ena na ni take ya sole no na ano de yin papa ena che ekoba an sa na obi ni me fi soro ebete bayira dem ne ba abrante yitiri mu oga nya ni ena bon sameti ko eba mo se kan ebe wo abaiwa ne ko ho ta buru ni be no multiple times enya sam ketwa ngi owu se I say abaiwa no eye fi mu apepe ena ono so eja se wonu mewuduo na ewuduo na na enche ya Africa ka say abrantie no odi fi hoko ye anase sa bra na je no onye wuduo ni ewo hemfa na eye police fo nyihwemu ena ebekira sabe ya mene we ka say de ade te ye no ya je say abrantie no so wuduo no no ya na nse enu ni yim ama nka ne nso no entine dia no so do mene we ka say ade abrantie no ewo eye amafrom polyclinical handcuff ibu ni nsa na chese police for ekute tu pan ya sam kitwa ejina ne so na chese adoctor for even say that man ko dia no say ne hoto na waba bi yi se bi ano in temple dey me tia ka say abaru no 26 year old guy even middle assembly we shall kwenchi wo ya no isan ogbo ma pese ogbo na engineer mazo ni ntino ye de na kopie mu ewo police watch da approach for no ejire mo so mo ko he nia eku abaru nti we dey ya roster papa na Simon ye boye ho den say ye ne o papa e be twetwe nkomo ni ade no so ne oni reka na sem na esi enya ade say abayo ni bi na 10 wan ko wi na hwe wan chene say wakoji ti o papa be na kokoro na woni obi beda e che say ni fa na say ye kwabo so on you wa ya bra ko eni ni pastel na akoji na say we shall go nchi mu dia on the na so mi na e manyame e ti say ya na che say ni esi ewo eye Chinese down no ebe nkaswa eno no nanse kwakwa demand ye tete etiefo momehwe abaiwa no yenya ne picture de ato abaiwa no an mpra call ne ho Salome no a wode sikan awo no ko nice and beautiful girl ye de mfo nyina to ba kokko kama pa wabo ne lazy we utimi se birthday shoot ibia aye kama wada ha we na ne mpena ede sikan awo ne kon ho ama moja tu ne sen ama na free mu no na kwaku eyede na police for ebe pie ho that time no fi se de atene se sa brede na wo no maduru awu eti ede na omutimi be pie ho on time sa omutimi fa na de ne ko hospital no eba ne sen wo se Kito nanga sanu ko pio pie wa ai compound house eni fa bebre etitifio intino se ade achia odia enim ekwanya we efa so pie ni ade enti efri ye ne imba so manu mutifio se na asana ye no ede yem hihye na ba intino se obi wo se ye bi wo no na so mu gina ho boa enti oba ko ne zemu na o ka etwa ya so mu no etire mu se I say anajo no what struggle ewo edemu ho because omo dan no bemben omo te struggle ewo demu ho inti no na struggle na omo te ye no say sound no na enye normal sound sa inti ne free ahomache na bepem time ade echi ye ne de na I say wo ma so etwetwo mo kaka inti anafa na na say wo mo go principal man ye say dia say na esi inta branch ne brena onu mewudu no na jere say intime enna ne wie ye inti na jere say ne kuma no ente ye na yenyine nim ekwanya etoda nyankopon efa so ede ye ne nioma enti no ena ekoba ne say wudu no no mo ye no oda wa prepare wo ne nice atinti emu sa akopem say approach for bi so ni mo asangre adoctor ko so eyi na ne ho adakire kama say ye bom pa say ne ho beto no na che say wetimi abi yi ntembi se bia no enti say abrantie no hospital ben oda
Owo Amanfrom Polyclinic. Na almost say ne ho te say like why you unconscious wato pity and answer Oh you may yede no nsia ka se bono ebe mo na say a doctor for your popular mutuals or responding to treatment. Also we make it kind of home ma just a bibia it me kama we free unconscious no aba normal or responding to treatment in here be na me ya do mo a echena nso ye de gbe tira he with me solid jira na nine so na kwaku ebra wutietie mu no duru area ho no ubusebusa mu kakra fie mu ho no wo mu ni mabema no se bia wota beda ne mpena no enche ne mpena ya wakuni edi enkomo na wote fa wo ne abai wa ne mpena twen ho o then ya man for confirmation brand ne de oba fie na oba fie wa say umunim say ya usuro ni ho. Sometimes no one send your nanti the baby I say udia or take ho and the fee also any mukai answer anadom obeba nature say from 8 o'clock 9 o'clock echo so dan so na say ade china say what be ni di be nyina area or the kono so onko ni mukai o anajo so no ko nti fie for ni de ebi mukai o wo mo de wo mani ehu abranche say answer te be fie 1111 bi but omu said that any mudi anti no and no mutimi gina so ka say ye nempena one no ete omu nim say ye nempena one nete mate ye beda se kwaku adema akire yi ye nti bibia sia na wa me yaso ate abrante no se na ni tia na wa me yehu de wo ka ye bompa se na ni betie ebi mu de amu bompa esu obewuo se de waku abai wa nanso ye mpa ebo ne se na ni bete no abekire de esi anadwo no ne de eba ne so a wotam se kan e de ewo no ntie da se kwaku adema sompa ye nsentroni central region odi free amanebo odi afiri ho aba no na ye san kwa ahoma no so biem ne honorable Gilbert Mawule Fianu or assembly member ewo Galilea electoral area ho na sanse mi esiye honorable memoajo eba sompa kase eboso yo eja ya da se we de ya na unua ba me ne ye na emuodu na wadawruma wanya hwe ni nyina ye unua ba kosi ABOAGYE ni meti ase ya na omo se me ne emuodu me ne sebema edi enya hwe yo honorable time ben na wote abayiwa yi mebel ewue ye bre ben na wote ye Mama be that Jumapa na mi chewu ene utifo nyina so beye enana fa beye 6 o'clock in the morning ana mi nyanti yese ne esi wo me peswa so ni nti no quickly me frère ya police for nti me frère mo so ampa almost almost nti omakofa bema and they did not go hospital. So Ohana me bomanamo me to manamo ekoho Kenya esi wo ho nti ampa ni ko ho no me wa manfo bibiri wo ho a ni bi se mo amuso ampa esi ampa nti enya ekoso wo ho honorable die na wonso te ye fa abayiwa yi ewuo ho sabre omo show me Facebook live ye de picture to ho a very beautiful young lady die na wote efa ne ho na abayiwa no so wo hia ne da oh abaneta me kaza me hia ne da na meboa me o he me DNTDA adepanfo omo chairman na omo madam oka me ko ne obi nti sa me kasa abayiwa ni nim na meboa me nim pa ya nese osu adwuma ho we wiempo upon last year. We see upon last year. Nese wasu ade pamokura wi a wopon ho last year ya ama ne masakura de wunim no na what say we obi oyedin ananse obi anani so ohye oh Sompa FM we be very calm when obi a oye pata woni abrantie mpnatwi minim na what da wunim ho asem wunim ho bibi
No. Abrante there, honestly, the information I am my around, no. That's only started 3 months, because Abrante no over area more in care. I started show, but someone himself on the campo as a guy. Some information ya gather our ground or and then and pay himself. On the Abrante the campo, almost a new hobby. The almost name that our crowd of Faswa at their combo rewa somewhere I could see. That's the information we get out of the place to this one. Honorable, who say no on any chimpran on any giant? Honorable, dear, what I will my woman, a much chessy kakra. Na ye shena Honorable we dey wada ro mesro me ensan fra ubiem na moye na ensan try celebrate ye betimi ne Honorable Gilbert Mawule fianu omo chem sa abema na kro betina ho ye 3 months ni o omo aso omo chance ye twempra no be ye bosumi me ensani na omo kopie ho no se wukye abaiwa na asa ne panta te na oba wobu ne nsa ne pa de kura sa abono eti omo de omo susu se na ebia na opese won ne na abaiwa no ampene so na edisa wo hawo ene yensan hwese ahoma no ebesan adi aboan a ono abo mesan mo akwa babiem Yo, yana. Aha, se die mu ye pa. Na mi pese meti ho na se na wo se oya ne mpranda da na. Sana yeti oni na atwimpra be 3 months me but the information amafo di maye wa around say bosi kwapo oni na guy Sompa FM. Aha, nti yenim ni akoba ene ana endura say okoko pie wo oba no so ta asemi akoba. So sana yeti asem Abrante no so ti area ho yeso oba area ho na nche osua carpenter edwuma e wa around. Osua carpenter edwuma e wa around. Sana yeti Honorable na ebra ye de abayo ne picture to wo a very beautiful young lady pa awanipo mfonyini so aye si wonya mfie aduonu nsia 26 years na aye awrehosem pa ebra as assembly member and as assemblyman na wona Galilea electoral area ho wote sasemi ene nkomo manfo edie no san na area mu ho sese ho sitie ena mawrehosem a esiye ahomachin because yakuma tuye na uhu edoma epu atue ene anape afita komatia bese police fo apeja emuno de ne ko mochira na enya sam ketwa edom epu by papa na eyare ho ubehwe sin na so sad. So that abaiwa fefe sebi on ukrada no ba shen abrabo asia ta engaba brand ye ko akodini nyamatemia na ekuye papa na yanti asamde ewo Galilea matem ha ene yanti asamde pra Honorable Sompa kase bobeda wase ene enumre yi say ye ton safre wo ne ye twetwe nkomo na de atwato okra na nsa na obekọ na futuo ban na wo de ma sembe na wo ka kira adehia wo mo ewo electoral area ho yo we de futu kaka koma young men ase nyina ye Sompa FM. Honorable ye better was na ye de nkomo no asi ha Honorable Gilbert Mawule fianu
When assembly member wa Galilea electoral area and Potamo and a Rahusama hot bite, ye de 2 manimi, ye dear sister, will buy a Facebook live, say, Abehu video, no, I buy one in Infoni, and a bread, coffee free demoa, ye then I shall Robert White, be money at no, na police for the Nababa to Kemu, when ni boss wa home betty ye papa officer, we shall buy one, which I buy one, last year, ya crown or upon who knows Juma, or Suya de Pam, and upon whom, as they say, when Kobaba master, no, na Bema, no, yes. Busumi miensani eno ne shempena twiase wo mo kopie ho no kopie dan no mu no single room na abai wa no timu no emoja egu ho pa na utimi se abai wa no ne preso ebre ohun se abrante no ekuno no na so de seka no wo ne kon ho ena moja ni tuntu wo fata wo kura senka wo de kata sonso anya yie abrante ni timi no abrante awie ya na wo kwakọ no madura ku ne ho no mo se ehe ne ha ena police fo be pie ho asabre ya manugu so ameka se wada yare sabia no so prene nkwa etiatie fo de be free mo ba bia kwakwa de ma e de be ba betu yanim kasebo butie free Sompa 106.5 FM Accra Leicester Ghana Limited our day ya toothpaste and then the brush abedwa so mo so na kan ho amanyame ya duma 26 September 2025 ye be pie wo domijom na ye di OB bus na ye di atoam wo ho ye be ye outside broadcasting ye ne mo a domijom e be konakra na ntimu nyina mo ntwan ye speakers akese microphones akese ye de ba Leicester Ghana Limited for eka ho nipadua na kwa no obi a wodie wo hia wo yefunu ya wo ya ye wadura ye nom na sa wo senso no wo no benya hode ade wo hia eye ya toothpaste ene ya toothbrush no ene beboa wo eti sore waka na ye wo si ye menya wo si abro ma wo si dodom ekuro emmam ma wo touch na maso nye green ne brown de wo hia eye ya toothpaste ene ne brush eti Sompa 106.5 FM Accra ye ne Leicester Ghana Limited omudi ya toothpaste ene ne brush abano OB bus no 26 no yeba domijum etibra ne be hia ye nyina e wo ho ebre ne mu nyina be di dwuma bom wonu aba Akosua ABOAGYE Akosua Nhyira me wo ho Prophet Dr. Kofi Oduro ewom Professor Kobla Abochi nsu etuetuam Obrempong na nansu enie mangode na wo ho no apam dada sofu solo enie sanso na abake adwo asare oba paka kire enie Akosua je wakode boten Oheneyere Obrempong wonu nsu tuetua eti nyame yadoma 26 no mu nyina momra nyame adawroma enwumakuo bi boye chidom ama na dimu ya toothpaste and a brush time herbal mixture Bell Beverages 21st Clinic and multiple quest wo monso eka ho etibra ne ye nkwa nakra na etimika ya toothpaste and a brush akire wo no na me mu aso ate se wo sene de menya na bro ye wo siye eda no mo be share ho no ya toothpaste and a brush yi ye be chamu bi se ya giveaways bebre na mo betimi enya ho mfaso efi se ye pesa wo sene wo ye ne yie ya pesa wo sene gina na so ya pesa wo touch ma so koyie ya pesa wo sene wo touch ma di agro bom ya re bia anim sa wo won kran Leicester Ghana Limited se wo kodwa so na product bi wo ho ne a tro ho YAZZ ya mesro ya tobi na toothpaste toothbrush anasa sanitary pad tesa de ya eyanze nko ade a ene na wodie mu a enti nkranfo ya toothpaste ne brush samo padudu atua na ma 050-161-9588 050-161-9588 Kumasi 050-1390-338 050-1390-338 na edem kama na yekoye nimo no Medimafo Herbal Center Dr. Tamo da sunie pokuase Nhyira pokuase Nhyira na se Medimafo Herbal Center baby awudru aye de Tamo to yare no so pokuase Nhyira wudru ho awonyira na so yare ne de ebeyira wudru ho awonyira o ba wo yare ne de ebeyira nkasa eti mubuo yare de agya yetimi no ankasa wona na wabere wabi wakokora woba na anu akoda bi esi 15 years wonye stroke na mse hene ha how dare stroke fane bra Medimafo Herbal Center na Dr. Tamo da sonfa yare no wonfa Tamo ntusu wontu ne sabante na da bia na misisi na da bia misisi Patrick metaka tesa usu sisi ya oya ko Medimafo Herbal Center ena na misisi me yanka same researcher da bia usisi ya oya
Committee for Eba Center Patrick Bema. Na yenkwa sa yare wo ne gya se oba office ya ye bompa ye kura no aso sisi wo ya research kura no aso sisi me busa sa dan ya Patrick na dade na ye wo o se auntie misisi o committee man for Eba Center na Dr. Tamo da so emfa Tamo nto yare no so no ansa yare na me ka se Patrick nkwa na wo sisi yare na no mi hye Obrempong a na misisi na me se na dem ranche mu ofie sisi yare Obrempong so sini sisi na me sisi na me sisi yare mu nyina mo nkọ Time Eba Center. Na da hono. Monko midima for Eba Center. Say a time, Dr. Time. Etinu ana Dr. Tamo da so. Midima for Eba Center na Dr. Tamo da so mfa ento so kama. Meka usa Sompa 106.5 FM Accra. Sompa ka se bona wutie na we jedie ye di twam. Krankro yare bra na yensa wo yare. Pokwa se Nhyira yemfra Dr. Tamo da so 0244 774 282 0244 774 282 na 050 0727215 050 072 725 050 0727215 050 0727215 Dr. Tamo da so mia besebra na yensa wo yare tachi my fue Electrolangana Limited church amu tachi my fue Buru Eastinie tachi my nie Buru Eastinie Electrolangana Limited nie ya de electronic appliances aba television nie air condition nie fridge nie washing machine nie kettle nie rice cooker nie microwave nie blender nie enemrem de ho na say me fitachi my kokumase akoto microwave eye taboo me fitachi my me koto washing machine wo kumase eye taboo Electroland Ghana Limited mopuna no ene ewo brane ma wo discount eti number na no ene 0245 949495 0245 949495 tachi my fue Electroland Ghana Limited etun safremo malaria betu na say TIME time heba mesha malaria bejane ye besie malaria ni muno so ye besie malaria enimuno so say yentimi ni die ye besie na nimuno so body pains ye besie na nimuno so ye bury womo alive at the time heba mesha dro no ye de bury womo alive am womo u a womo nsori biem eti malaria na aye kran crisis ziba nesi woni pedua so no time heba mesha efa Sompa kasebo 106.5 FM so mo so te se kasebo emu ode no time heba mesha ka hunti ene edimu na time HH mesha ne capsules ne de obi a wo dwonsa na wo bre obi a wo nhwe na immune support ne wo hia bi obi a wo page no wo bi yare no mpomma obi a mpamu agro e wo fom ene time heba mesha duro no e mane mema nyina timi numbi time HH mesha and capsules e mane mema nyina timi numbi baby eto nro bia o kanshi drug lane udru wa udeka TIME time heba mesha THM na wudem na aboa wuye eti friend Dr. Tafrija I was 0244 417 669 0244 417 669 na wudem Sompa kasebo na wutie I was Sompa 106.5 FM Accra na yebeto aso sesia no kura hot bite kasia no enento aso na yede ma wo no na efri be se Monday no de ba nyina na yabo amane e de efri tontokrom ena afe mpatuam ensam no sane yete no ya keke bebre sojafo ya wo mo ne asanko mansifo ya adwuma no amanfo nso wo mpatuam e chese sojafo kunkumom ya nrampo assembly member ya wo no asemo asie na mpani abafra na se wo mesen kwa kabi ma wo no etuo kwa kan no a eno akoya awra ho sempa no ukopie mu mpatuam a wono mo ma wo hom ne so den na ya ka say assembly members ya wo Amansia West mensin no mu no atro petition ten e de akwa honorable Prince Manu Morris ya wo no na ye abanka chipani wo mpatam wo no wo ma atro petition e de akwa na say won for the nancy form na wo ma ne bono bi nto Ashanti Regional Minister wo wie pe won ton koma ne mampani John Dramani Mahama na wo ansa kura no wo beko no otumfo anye ne de wo aboboa no ho no a na PM ya wo no da assembly na no honorable Ntwamponsa won Sompa kase bon komo sei
They say me no kasa assembly members no e wo bonten fo bu. Omo di mimpie. E dey boni be no mo ye. Emam say ye say asemi ba yi. Omo ni nsantro fo so aye dey. Akasa. Enti omo nyina enti mimpie. Treta e ko omo so ne ade ne yesre. Enani nenya ye original minister. Otia. Instruction omo no mo boys ni na mfie. Say the be ya assembly members aka ho no. Omo ti ma aye dey. E dey omo dwuma aye no nti kromo fo aye dey. Ayi omo so omo nye dey. Omo nye. Ye wie no na ya de sere nyina ne say enye say ye kan na ne kyena asem. Ye nti committee a e be hwehwe asem no mu ama kosi asese dey. Krodon ama ye so ye bo aye dey. Ato ye mo mu nya asem no tra wasa. Omo nye dey eti committee. No mo tra asem no mu. Ye hwehwe asem no kosi ne sunsun so na assembly man akọbọ ban na tio pay dey. Jere uti kra na e hwehwe waso. Ye hunu be da. Eti ye nei ye nam sa ye so e di petition e ma ye wura DC say emfa no so no mfa nkoma regional minister. Enfano so no fan come regional minister honorable Entwamponsa ono na kasa presiding member no wie ye pe na MC nso eso mu no so no kre nia wo mo aka ni nyina no wo mo nti no wo ho wo de be ye adwuma yes ahomati na aturenchim se ya ile akoda de mesu mu ne se bia kana kuma ntumi ni se bi na me pe no ye de oye na me akoma pemu ye besa kuma no ye ko ho anya busuan ye de ekuhia ye besa ba ho ne tutu obi no mu nyina ye de aye ti ye besu mu so bia kana kuma ntumi ye be make sure se pepepe ye na tenten be ye ju ni se bi esi nya bia be so ha but ye me de se we ni se na man from ran shame se I'm just talking about council petition. The Shamo was a petition, any year, the minister, and so the bosom of president. So we are coming to seminar, the president, or you'll be a GT, or the prepare pay, and that's in 10 in the age. Honorable Prince Manu, one year DC, our Amansia West. And the attending Canada was some croya hono, young Quahomano so, na fe yene impatuum electoral area penia no, and a assembly member ewo yeneno enkobo enkomo, honorable Kwame Menu ahomano so. Niayati ene say, soldier for ya begu asanko minings, womo, ya dimu hono. Asa womo kwa Liberia war. Asamna anu den na mabunu so. Aso de won tadu ya so say, so womo disia, wonum betwa. Aso, sa na tie. Honorable Majo na ohunam boko nyameti ase wo hwe na ni ayatie efiri na no adwoda no mu de ba no in fact weekend no mpo de ba no ano na wo mo hyetai nyina na ye oho bi ntina ya fa na live ena besi ne ni ayatie ne se sojafo a aba begu mpatoam titiri pan ne asanko mines wo mo ya ade mu ho no enya ketwa aso sa na tie ena mabunu no nso se wo mo di ti a wo mo betwa sese na se mo declare wo ho ana de tie ne se me de mo nyina se me tia ma tie fu nyina ye koso ni nyina no ye mabuna wa ha obi ani ho wa na de so obe so retia asojafo a wo bo ho ban no ana se wo no mo ekoko na ni nyina ne se anu asem fi ye ni nyina nim nim sem dada assembly member fast for nan ko nyina no ya udi na so no se bi du wuntumi fam la se wonsem enu ti empani vo ele o mi ton nya kasa boko so len ma no ana do na soja fo no pese o mo se ewura kunim enu ma se bi du ma ko no so pe enu mo se yo ma de se mo mo wura kunim nti o mo nto o mo ho o mo so tun kuta o mo so bi bi nkuta na mo ka ko be se de o mo de ko bo beri ya wa sie ho se o mo ma asuja fo no kwa mo so ewura o mo kunim ho na e ho so nti obi a wo wura mu a anadwo no bi wo kwa case no wa ante obi wo kwa wa klase o wo fum o mu nyina ebe fie no anadwo no se na san ko asuja fo no na manse fo kwa na so o mu yo pressing wo ho na o ko fe che bi ni machi aye no a won se ye sifie no aso aben manse fo kwa no pe nti wo mu free boot iba o bu wo kwa wonte afi no ba na o ko fe anadwo no a se do mu sigi bu nkofo wo mu free ile mu be fie no a abuja ara if you have say asuja fo no ba no mo ba o man ba ma say enya bro ni cha na bi o mo ba wuram okro mu a sha ba ye di na fu bia obi ani en no mo person wuram no aya ma bro na mo ma wuram na enne the whole day na asuja fo no meeting me ba na e ba ni dim dia na de ma ba ye kuru no nti se no ni asem wa da pa o se ye mo bro no se ye wuru de ye okuru nti se ya bisa asem bi se ye nyene
anya kwaka ka police fo aba na aba be hekuro no aba boko no ban esu ni adade zie ukọ nipa gane nipa fura na efi kuro Sompa FM nipa fura na efi kuro no efi na papa de nipa efi kuro no no anya nipa kotoa fi se obia abohu obia abonyenye nyade a asem iba empanifo ate okuma se ne nkran ne ho kwara be na so obia no wasa be eburu otu ona mombo ade aba be apart from enra EDC yoba be ya ene se bo na mani Honorable ni ayatie bi ne se manfo ni bi mpo asase e tu firi mpatoam sa na tie o ko ne so mutu o ma sase e no mo sase mra o mo ko o ma sase ko be ni to to gba ho ko na bonyenyen we say so the ba e ba no enya cars ko to no mo ba nti obi dim dia na dio mba be mpato se bi mpato ni dia so ko bo wo mo ni ayayeti ni ayayeti ye ne se ebra ejasose bi course a mo mabru ni bi twa ejato excavator mu ne mining equipment bi mu no a eya asankofo ne dia no eno na ama asankofo na ma order se ne sojafo ne so retaliate Mati bi. Asuda for two nipa no put joke nipa na dey ya retaliate and the abana anasa asanko for na nka say ye retaliate omuku ni yede sie no ye retaliate nipa no dade hwana to dade ni nipa no to dade I say ye before ya tell say ye ku nipa ga na ni no o buru ni na dipade no ba ma no na ni nya bi ni am ni nya ga na ni on free mali on free Japan renese no money to kuntima so mo to akuno ni nya ga na ni am bikra ma na me hwe school man ko soja ono de o boburu ni dipade ho ban na me de se ni me nkwa ikutam ya me ni nyina e ga na fo no o so ko nkume na onya dade no nti dade ni nipa kese de ga na fo yi dade honorable ansana meja o ne mamu akono yate se mo de petition akoma DC so wasom nia wo be ya fa ho bia ma asomdua ba no wo be ye aso sa bre ya cars to aso se ne ye call Liberia war anase be ma war yi DC wato afa ho regional minister wato mo nkrabi Martin Krabi de free interior ministry anase abankasiem Ghana Armed Forces so aka bibia a anya hwe kra no be ka se we die yate bibia fi mpanimfo we nyina ho ana Sompa FM. If one of Papa from that, no man in our Casa information center, so you know, all the information centers across the community in our baby, no man in our Casa say, Adobre, Ubian, 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 some lines and some Ubian for each, Ubian for each person, Ubia say, what they call it, 10 9 Naya Ghana by a Diabua. Into Ubian was a free and a Papa from that brain. Me assembly member obi answer me mo mane say o baba ho abeke trebusia for and I say o baba no mo de police for crab kuru mu ne o tese mo nya no o mo aba be ma bibia akofom me nya akọ say aban se mu de baba assembly member sembe e hebe me nya akọ bia nti bibia timi de me ka se o man nyina na say e bi ebru ni ko mo man de dina o maye no ano o mo ko sanje dina Bia kri mo bia ko e ba ti ka bia na de ye nyai ye ni pe bia nyina na sa ban se asanku fo nko fa so de fo mesi ase a ye be do mo si ase no mo ko ye nka re ye ni bia ye ru ta we no mo nyina ye nyina bia e du fo ye sia na ban de ballot box na be sigo na wa frefre nua ani nkonya ne ye sis wo so mo to aba ye ni fe ka ye ka no ye nya fi se nga bamu ni kamu bi efukro yi mu a ana efi mantem ya kabi aka dabi aka 44 aba e de boy ho pa na so bamu ni kabi enu kwa se bi buru free hanti akwaya te se you say ya eyi enye ni pa o Ghana honorable mo mpata mo police station wo ho Angwa police station wo efiri mo ho ko ne mo twe kakra won mo twe kakra okay honorable yen fancy ha na ye kan yenim se Ghana mpani na ha no woni tie wa mo tie ne wa akire bia ne be san ba ne no abo ho nkomo why
right abusia nipa ne bon komo yi honorable Kwame Manu ono assembly member wo mpatoam asante mantam mu ne efiri asante mantam mu ba no wotie se ne mabunu no kasate ene se ne ono abode atosu asa wodwan ne wo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra nyanika nanso ayekase ye de sonwo Enyanika na so aye kase ye de somo amama kama semo hwe no eyade a eye ntwato so nso eyade a eye nam sayo so nsemo ahodo ye si won patom ne mpotamo ama assembly member ya wono ewo manso aboabo ye red monyanfo Samuel Dankwa wafemo ahwe ne nkwa no anam so ama Ghana Armed Forces wonom so panyifo e de krata ababonti wey every wonom general headquarters Bema Camp Accra ha e na atodwa yensa kan bia yenso mu amadebo no ye Emma mo once more walking in and say assembly wesie no ye no krese si na enye boapayo se bia wono mokọ no makwa kokunkuma de hye ya wono mpato mu amansia south ne amansia west importam wo efo na ni nyina no eni se July bo so minimum ena empanyifo ahodo ya wono mu asante mantam bambo agina tukuo mu afa amansia west eni amansia south emensi no bedwa no agina tukuo so ka ho ena afa nso no galamse fo mpanyifo ya wonom so wonpotem wo ka ho ena wonom ko benkuro mu e kyerese asrafo ne mrasebe ya Asanko Gold Company concession bia wo kyerese wo won dia no na empanyimfo bia na se ko bia wo kyerese wo ye galamsefo da no na wo boram no mra sebe ya bambo so no nko wo betimi ede ama eye adwumako no na wei enenam so so won ka bi nhemu na no dwuada ya 8 September ena kyerese da wonom cooperation ene no mo bo apro ne ade wonom enene mo ano mo ko hu se galamsefo ni bi akwa eye Asanko Gold Company wonom concession ni mu ya wonom edibia no ena nkofo ni hu asrafo na ene otwe ene maminya ena wonom dimnika ena kyase wo mu dwane no mu dwane no ena nyamia fefie nipa baako patre ye ena okoto galamsa amna na nso mbi ena ensuo ne fa no na wase ade ya kyen nura binada ya no 9 September no ena wo kyerɛ sɛ ekuo bi wonom doso panipa kuo bi ena wonom tamamu na ena no juada nipa na wo ye na mum no ena wonom ede beto military base ya wonom so wo mo bia ye base ase o mo de beto wo so mo mfanwe o so mo mfamre o mo ntiase na no ena mo se da bi sɛ ne masi kɔ ne de na wasa asrafo no efre police fo ema wode wani kyem no obefa mu no ede kope baabi eto na wase police fo ne ba ye na jase nkofo na sa tamamu no esan ede kɔ eno na fofianto ata na adware abamo ene do yewura Samuel Dankwa assembly member wo manso aboabo wo kyerese wo baaye na wo baaya no wo ka demonstrators fo no ho wo ma wonom twese ena ye nko wo mo boss amamoni ade no na wo ka ho ya wo mo hihye excavators bulldozers ena afenso niam ahodo ya Asanko Gold Company wonom edito mo fo magudie no na no ena honorable ko playe wo playe no ena moja tu na kyese eni gina ye bi o kyerese watina nanom ewo ense do ya wonom ede ne call clinic bi o se benka we ho ena sabra wusem wesesi ye eno ntini Ghana Forces say wonom gina ho se wo pre bambo papa na wonom ahwehwe ede akwa animu akwa asomdwe de ama Ghana fo na wo hye wo mo bose de asie na nya bo paye eno nti kromofo assembly member kyerese wo mo ba beto ahye wo mo so anadwo yo kromofo dwane wo so obi antena fie na wonom nya wo madwen so mo ba beto ahye obi aso wo de ya konsamato ede ama adehye mienu a wo kyerese watina nanom e won se de wo busua ya wo gya na kyerɛ no nti no Captain Veronica Ajo Ahe wono captain wo Ghana Navy mu wasaya acting director edema public relations ya wonom so wo mu na kasa edema Ghana Armed Forces ene amansan entem wono ne nsa no nsensan ye na ehye krata ya se a wo kyerɛ sa adehye wo no wontwa wakoma ento won yam asrafo ne ba waba ho no waba e wo bambo kwa so nyese bia wo ba be kunkumo mu anase wo bepira wo mu ato ahye wo so Mekam say Leicester Ghana Limited ya stood person in a brush hot by te kasia bo ena wutie no na enra avia na bepie no mienu ho ena be dedi say eja atolata bi ekoshi warehouse bi ya Chinese fo bi dia na eja ne tra kwa ama adan be ye enum abofem
ama asɛyi dumgya adwumayɛfoɔ etu fa ekopie hɔ ɛyɛ ɔma fam die bia sɛ bɛyɛ egya no ebetimi aba fam polisifoɔ nso hyɛ setimamufoɔ a na ɔma bɔ dɔmpem hɔ no yɛbɛtwe wɔn akɔ akyire na bambɔ ho nsɛm betimi agyina na manugu so a meka sɛ wɔn ayɛ adeɛ wɔn abɔ wɔn ho mɔden nanso kakra kamu a wɔn gu so a ɛyɛ ho adwuma mpanifoɔ sɛ obi antadi efisɛ wɔn gu so a ɛyɛ mu nhyehyɛmu a ebetimi aboa. As at yesterday, around 3:40 p.m., we had a call at the office that there is an outbreak of fire around this area, around St. Anthony's. So I deployed some of my men to go and check what is happening over there. If the need arises, we will call the Ghana National Fire Service. Immediately they called and said, no, this is beyond them. So they called me and then I called on Ghana National Fire Service, which is their central command number, which within by 5 minutes they go here. So when they go here, they see that no, this situation is more than one tender. So yesterday, as at that time, we received more than 7 tenders here. They tried their best. So I recommend Ghana National Fire Service. They've done very well. We enti latabio koshi eje toye Chinese warehouse be ahwasam ana Sompa kase bone deputy nadmo manager in charge of operations Oro Mohammed Bada wone no ekasaye na ye transem no so de ani akyeremu ewo amanyosem emu wa amanyosem mu no ba bia yegina sesi yi no eye osoro kokroko amanyokuo no wa mo kire se we ye ni awano so pretumi ese womonto abama no na ma ye flag bearer kane mampani abedi echi Alhaji Dr. Mahamudu Bawumia wono na yakasa wase wahwedi awepeteta krama hu se aban ye otisui enye bra papa bia no wobo na emomba woba ye no woba MPP fo ba titru pa ene kane appointees ya na wo mayi mo mampani akufu adopenso ena afei wono mu ene nam TikTok ne so bloggers social media activists ya wamo ka o madwen ama ekamia ye se ekoma MPP fo na enkoma NDC ene na aban yi no eno no wom nam so a wo no chechi won ni nyina mu no na wo ka de abezi se na nsane ne ene won kwachi abronye DC ya no kura achi no na se obama poku ase ene wo no aka bebre ya ne na Facebook na TikTok no so no prosifo chechi won saa intimidate won saa no de wo ka e de a kire aban yi ni aprosifo ne omo a eka hu bia ya saade ne se wo munya saade no na MPP-fo wo mo mpesa ye nyina ye hu niema ekoso ye lose power MDC say omo de power no ehunahuna harassment abuse anche bia ye chairman wontumi ekotu yakoche chairman abronye akotum ye chi TikTokers ye chi bloggers ye chi appointees e kire said ye hia ne MPP ye kabom so that 2028 ye beko akoje power no eni a ye ti ye eye kane mampani abedi akire Alhaji Dr. Mahamudu Bawumia na ye ramo ewo MPP yenremu ewo eye MPP flag bearership race ya no so eba bekoso no emu second deputy speaker of parliament ye red monyafo Andrew Asiama wasa ye mrashobedwani edema adehia ya one more formina abato mpesua so asante mantemu wadi susu ye die bi ato ede ama MPP amanyoko no se wo hwe obi a wo sefota ya no de ne susu ye mu enne nyansem no wonom eyi no se wo make it a franka enfama amanyoko na 2028 anase brebia enne e betimi akonkoden na wama amanyoko na se di nkunim aba aban mu bia mu dia nanya obi ase Dr. Mahmoud Bawumia wo kyerese wo hwa ma ne dia ya wafemu abene ya wadia Ghana for dodo na no betimi de nsase ne bo se wonom e wotema ma ne nti wo yi no a e betimi aboa wo no ye hwe ye wura Bawumia enkugu a odi ye the way we have ridiculed him, the way we have maligned him, and somehow yaka afa no ho amma enkofo beble so silent, but I'm telling you they are all sympathetic towards it. Ghana for ehu omobrofo ehu omobo and sankofo no ene womo a ye siri womo ye di womo ho fewo eno ebi enene Dr. Bawumia ha me presenting amamwe MPP this year me nkasa bebre I don't talk who say bigina ha but utnase na wa wote nyema wo fa adwene MPP is better off. I repeat, NPP is better off presenting someone who is so sympathetic to Ghanaians. Eti mesramo mama yemoa ye ka bibia am for ya tibebre nimdiem bibia
Ene ye twegu ye second deputy speaker of parliament Nhyira Andrew Esiama Amoako. Ye gusujina MPP ene wo nsem no mu na nokora. Katie Hammond enso akasa de afa kane adanse asokwa mera hyebedwani Kwabena Tahir mo Hammond no wase wo hwe MPP mu pa se won betimi a contest no ma contest ye pa yeso wo de Alhaji Dr. Mahamudu Bawumi aba na so ma mfa na amade a ene ye dan to asene ma ya kanna sa party de ne ye se ya de se ye ne sikafo ene ye hiafo na ye hiafo the party no abronya party no me ka ho ye de ye join Dr. Bawumi a hiafo de tam na ye pesika ye de ye MPP no ene sikafo no omo wo he asema me pesa me kana no aye me wo we na mpo atwa de edi twa ye pesika 1990s na ansa na ye te ye party na ye sika no ene ye de be edu point the 2000 election 1999 no ni ye ni kapreba meme to see why ye call baby ye be ko pesika am ye de ye MPP e be ye party ye de ye abai ye be ye winning machine no say dependent no omo ye dede was no omo ni baby o no omo kapredim ye de ye tu sa kwa no mo ti say ye gwa ye dum wo ga da ha say wonu mu etu sa kwan no woti si obi dwananum ya se de akoye money crazy e wo MPP mu ase se woni sika kura wontimi contest bibia e wo MPP mu no wo munya isa de no wo wie no se Ghana fo se mo ammon paye ama MPP fo amfa Dr. Mahamudu Bawumi ama oman ni bebre papa wie ya ne be gira se o ye kramani enti wontimi di president abodam sem ye kan wo gara ha ye kan se bo ha adasi amodi matra enfie aduodu nine na munim sabe kraboni papa we mo hwe de ma na ya no na sanne program bi okoye no abrochire ye ne abrofo de betra ya muhu na mo hwe me ya me se bete brofo na metie papa brofo wote abrofo mu na economics de wo kadam se enna nila wanda le rajino ya fa papa we ya my president wo gana ha ya ba bro ton we ya Kwabena Tahir Hammond Katie Hammond no kan adanse asokwa mera hyebedwani na wono kasa wie ye pe ena na enyo no nko a o onse MPP mu no Dr. Mahamudu Bawumi a prebi ena Kwabena je Japan engineer wono nso prebi enu ase we ko ado ni Katie Hammond ya adwene edien pa na ye friend say 4.6 million Ghana cedis adan a ye say development fee na we se nye MPP ne ya why na be ya sa ade 600,000 sana esimitia party no one share fees ne nyina. It is the National Executive Committee that prescribes fees na the ekosubi oha mareho kakra say there's a subtle attempt to bring a fee that was rejected at National Executive Committee meeting. The National Executive Committee meeting regional chairman be sorry ka say I don't know the nya agro ni ebedinti Kebenya in place here at 10 million. Na ma me din na me show. Na ba ko sebeka so okay na enya na 5 million. Na me show na omo appreciate the ekoso man mude. Engineer Kwabena je Japan eno no. Wo be wie ne kasa no kra no. Eno o say enei oman mutemu afọ pani maame justice eraba esa ba tokonu Gertrude esai ka ho wono se ne NDC fo yi ne bongarat efiri akonya so ama se bench no so kura no wo mo de akasha ne de be twitwu wonyina so aye so fi no sa de no wo mo ye no de wo mo anye ne ye kura worrying the removal of one leg of democracy say Chief Justice acquire ya faso yi no e de na ma me this have very low standards. Threshold near too low. Because to remove one leg of democracy, no, your president, and your legislature, and your judiciary. President in there every 4 years, Ghana Fortuna Swaba. Legislatures do the same thing. Judiciary na I say a bastion. As a hochre in America near Koho. As they say, if we overly politicize the judiciary, which is I'm worried about, don't say
eno ne ade a ɛha no sa amanyosem ewurawura temu adwuma no mu no we engineer kwabena je Japan ne nsem no afe yemfa ye ni enkyiremu ewo Dr. Pegrave Boakye Dankwa wono kane no ye aban kasamafo efa memuo ena afe bambo ho ensem ho na wode chew pakrata afa eye African Institute on Governance and Security so aba bonte ye ne nyina no wode ma emebunu ye wonom so ewo gonja na ne nkyiremu nyina ene se nansen ya da wakotena kasafonyi bi so na wokeka ensem ne nyina no eye menteme ho ase ya esi ewo savana mantam gunglin ene ne mpotamo enam so ama adehye dodo na no akwakwaye tokotenafo ewo omei ya hye ahodo amaya ye no omobohye de so na no eno woka sa wohwe de asie no a ene yesobo dodo na ho kahire no wobekyekire no de ahia eye gonja emebunu no esanse wohwe de yakofa ba ye no a na gonja emebunu be semiensa ena eye ka bewura ne bankasa ena bokyere se wo ho ekodi mu no okizegita tuo ene ade ya kyese gonjafo bi ena ekokum wonom na no ena enam so kyere se ba bia ne maduru de eduru Akosua fampieto breminti ebe ya aban no hwe na state of emergency ade na no aye dinte no wonye se ba bia duru de do or die sasrafo mpa wonfa wonom koguo na de besie no ensie no ena asem wesi a woka ye no Gonja Land Youth Association wonma babonte kyere se panyin wankasa ye wonom ya asumdue ma na wo hwe sapapa ya wona nanom etwato ho asumdue kwan so wo bri wo mogye ni epedi mpama won ho ne papa na ba begina ho guo mu fidi a na asem obeka ne sese de obeka ye no ekura wase maka menwe ye se wansa ma mepache wa wonom be kire na de kokko bia mo no ankasa no ne ho atimi adwire no eno na Dr. Boakye Dankwa ese won pe ne ho asem te ye kasai wo de chowpa afa wono ankasa adwumako ya wo ye adwuma wom as senior fellow and security analyst eye African Institute on Governance and Security so e de aba bonte se adwoble ba bia wo ka koduru ye no watwe asa na nya bia na ne boni mu a papa so a wo pa homa so no yese nyina no modentia ne yi omuntia na wo ka se be ya mpanyimfo behwe na wada wani ahwe wa masumdwe bu adehye etimi anom anu nemom se bia wonom antena se ye na bia wonom nkyerase na kosi ba bia won fa nche no na wonyi womani emfri sa ensem no so wei ene ensem kakra ya ye kase Dr. Pegrave Boakye Dankwa former government spokesperson edema eye aban no ewo amemuo ene bambo ho nsem no wode aba abonten na won nsem kro ya ho no wode wani kiremu ewo Doma East amna hyebedwani ya wono ejiremu ewo bra hyebedwam edema adehye ho primpunto de ama wom ewo aboboa no no eye onmonyafo Rahel Owusua wono so eye bunyiri empatamo ho tokotenafo ni bi wo kyerese bese aduonu ne akire eye ade a wonom aba ne mpotamo ewo Doma akwamu na no ene nam so wode thank you to bi hye so ene wo kyerese ne womo ne ho na wompa ne makakra enkoma tokotenafo yentie ensem a wonmonyafo Rahel wokoduru wono wode tuja binom hawunti daso ba firi ba bia bete aba beto na nanom wo ha ho ama be ba bia tena esese bebeka hapo a banimfuo ne ba bete aso be so be do ne beni se yo ba bemfuo enso be nyina di ho aso be mu ama be ba bia tena de na o se ye ba na ye behwe na ye so hu so na ba bia batena no sabi ankoba se ba dwane nkranim akoto jam ahokire ne community ne baba sabi tuo si be so ntine baba be duru ha na bibi foforo so ebeto ba ha ba nya mo dadanti anwa wo ha kuruwa ne preti aja be nya mo bi abere begu so badi wo ha roba mpabwe so akase ne nketoa se de bia wo ha bia no mini se beso bia so benya bia hye bottom ye ne gu eso ya buro afei nadmo buro ni wa awu ewom afrafra nti badwe mu ade obenya bia hye bia no beso na no disem no nmonyafo Rahel wamano ampem wada woto asokọ nanim ekire se aseda piesie rampim asiedu ena wode ema nananom a wonom so ewo akomo empotam ho ne nyina ne se ninkunimdie ya wode ya wapato kase ye toja ewo 2024 ne mo no na wonom so emoa eka ho nipa ya de a wosaye yenti woto ayeye dwumwei edema adehye ene nananom a wompotam ho
ansa na yebeto aba no me ba ha ebebo ntoa ehye hobɔ bebre ema ho so ho de akomaso ade ana ho hia sem eto manim ema dodo na ade ni mbetin de angitum semmeye nyame ncha de ya ye de hye samigya mfiso no odimbi ama de hu bi sa ye nyina one de ne me ka nyina no ohye ye bo se nyame ya ado ne ho to aba no a ye be ye ni nyina ama ho ampa ho de ose so eye oyo na yeto aba wieye na nanu ho anim mensam machi emeka bibia enkyere ho nipa so yobi mawa aya na ose ayeye ntinda no pai de di kan no me de aseda kase ebe matwe di amporo mada nyame ase awie ne me da ho ne ho de hye no nso ase sa ho ye madom eye memmoa na abato mpre no ho boam ema nkunindie no ebaaye Doma is Mashebedwe no monyafo Rahel Owusuwa na no disem ene twegu ye. Ye de ani kyeremo ewo ensem foforo emu. Na wono a ehwe adwene animu eyade ho na afi nso emu ayadesa ho ewo man mu mental health authority wono ede nsem bia ba montre so a ebokotodwe mpa wono kire se de enipa oman mu nipa bi ono a timetra se no agene nkwa de afi nsem de ka suicide no sei ekọ soro papa ya wo mo twi oman ni nyina adwene asiso ne nyina timi aboa atwe aba ede ahwe ano wode nsem wo nyina tudwa ewo ebra na wiase nyina yiasi wo se ye enedai ye mfa hwe se ne ye be ye betimi de akaka ye ho na emom se ye twa ba hwe ano a enebre kro man ga na mu no ye ne se wunya bo utirim kura keke se obeku ho ne ye chewa etiamra eno na chi no ye hwe kwan a ye befa so a ye betimi atu ase kura na kwan amanfo nam so eku won ho no ye timi esi kwan no na bibia atumi aye fine eno no wo kire se wo hwe afi 2024 ede no a omo eye omo report no a akona nim papa empanifo kire se afi 2023 no na ejina oha ene aduasa ena 134 ena na ejina nanso ne mene wo kasai ahwiri akodu ha mu nchichemu no be yese aduanan ena asamba beka ho just a 40% increment and ababeka ho na ni nyina mu no Chief Executive Officer ya oda mental health authority ano yewra Dr. Eugene Dodoye wono na den semo nyina to dwa no wo che se uti se nipa mienu ana nipa ba akopempo atimi afama hwere ne nkwa ana so no age ne nkwa de afiri ne ho nsam na so timu se anya hwe kra no nipa be yesa miensa ede ko enum so ene wo meki attempt se wo beku om ho ene mu ba ko de ya ntimi amoa na anye ne nkwa no ensi ho ena ono ede fa mo hwe ne nkwa enu ntie ya de a akwakoye asem a oman ni nyina e wo se ya de anotumu bi na ye ka nyina nso ye hunu hia se ye betena se empomfa ho ne nea e hye wo so ana nea e tete wo se enu nti namso na koku ho no eno emfa ho saa we eye ensem a efri Ghana Mental Health Authority one makache ede aba Afei yento so na yenwremu ewo eye deputy director Edema Rocha Ghana yered monya fodare bosu wano so ne diemo Watrese na nseyada na wonya nteye ya sompa kase fo krampo no ya bom kase se Ghana Water Company fo ene Electricity Company of Ghana wonom de ababa to dwase o mu pentomu ewo wonom so adwumayem anasa ketua ene boa hodo ya wonom edema consumers ne so na no na yewra rocha echremu anasa yewra darling echremu a eyade a saabo na wode eba no na PLC fo abegina wasa mo ne mpanyimfo twetwe nkomo ena na krampo ye ne nsentwerefo twetwe nkomo ye wia ye kwa hasenum ne mpanyimfo akotwetwe nkomo wa kyerese mu pro mu mpeo eyade asabo ne beba so ni nyina ne se yankasa no ye niema ye pe ye no eho kehire ena ye de ema ye no ene se yatena ho amene galamsent no yenso ahodo nyina ya sai no eno ntenso na ye fit se mpampa ena sese wo mu etete ani ntino wo hia sika ena watimi de aye emfididwuma na se emfidie no watimi de aye ho adwumenti no saabo na wo mu de ba ne de yenhwe na yensom na ya na bebo aye I think the point we need to make here is that, look, whether we like it or not, if the state or the regulator or the service provider decides that we need to increase water tariffs for them to be able to provide us quality water, then they will have to do that. But considering the fact that the root cause of the problem is galamsey, which we have known all along, and when you talk about galamsey, we all agree that the state is failing the citizens.
And so even if we say that the state should take the cost of it, eventually the state will also find its way to put the cost back to us consumers. So either way, we might have to take this cost. It's like they say, this is a punch that's meant for all of us. Whether we like it or not, we must take it, because all of us have been culpable and have watched on for Galamsey to destroy our lands and destroy our rivers, and that is why the water companies are struggling. So I think that we all have to bear the brunt for sitting idle and watching for these things to escalate. Ewie anu di semia yetie ye eye panyi pa be de chire ya wada rocha Ghana ano onmonyafo bosu na yetie no no na yemfa yani enchiremwen ewo eye aban ya wono eda Ghana hasenom government of Ghana wonom decreta 1020 fra bankase bana mansoafo ya wono ehwe yani amano ne enkita hodie so na enei ne nsa ehya ase a wode eba bonten wansam a woka nyina ne se Israel for one more quato edi ashe katafo eso ama ekwo wie chire no ejapade pimpim na aseye no ntino waka che omusa de na Israel fo no koye ye no entwe ye enka ejapade nko ade anko mu fa ho dwane enipa pimpim na ye kasa one mo hwe wonka ama afoforo binom so eprepre mu ode na ye kasa no a doctor fo ne nurse fo gina won so ya wo pre won kwa ede asi atiasefo asase so ede ama wonom na ye John Dramani Mahama His Excellency HSA won Ghana for nyina da etai eye katafo echipampes esanse de esie no eya na Israel for no so de oye no entwa ye ntino wode ya konsem edema His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Atani ena afenso kata adehye nyina se wogina wonum achi na wo hahodo ya wonum fam empempe wo show ya wonum fm no Ghana fo nyina enani wonum enamunti wonka wakoma ento woyam emwa biada wo behia no Ghana fo ayekrado se wobeto ediama kata mine ni nyina mu no won behia Leicester Company Limited wonum ya toothpaste ene ne brush ne bi wono ekita yemu denden ene waso kase yasene ya yede eso monye wono nko time herbal mixture and a time HH mixture one also ebo ne chidom kama pa Electroland Ghana Limited nso eka ye ho bi ya wo som and a Medimafo Herbal Center Dr. Time da so ni nyina mu no time ni nti ya no ahye ne nso set time na no 26 September ya de Sompa obi bas no ya bo ya ba ya de ba besi domidwem na ya be cha achede kama pa eya no adwan ne yen na ye ne nyina acha achede na won so agye odi ade akofie na bibia atumi aye fine wono madawroma na nwumre ye oba bi ti yemfa aseda ma won na ye na ne ye ho sima pe ye ba kasere nto aso ye de ma wo medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwese mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and then the brush and then me do shimisi enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and then the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu kretrodo yas herbal yas whitening and the yas total care gel toothpaste and then the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy Medimafo Pokwase Nhyira Accra Medimafo Pokwase Nhyira Accra Medimafo Herbal Clinic aba Accra ani o wontie passengers egumi kai mu yi ho na dodo na ekro ene sa Accra ne botem yedemu ani yedemu ampa de se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Dujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no aye more oh misi minim wife yekopa wo wanye 1 cedi nyinse ne beto mu anza na yetu ska no misu mi connection na enhyeda nkoyie na esakakra ti say wa page mu amahode ambam connection ne mu de we obo wo de ba de kro wa ba do kro wo de ba do kro ye stroke nso de wo fa no small chese
say agidi wo wu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so and so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia Kumasi say owo agogo opposite government school no and nkran so obepiem e wo pokuase mayira kwan no so free doctor 0244774282 and 0500 me Dimbafu Herbal Clinic Wudimafo ne hwa Techi manufui Electroland abeja ni ademuna muni amapani nyina nso abo we Thursday ya 10th April 2025 Raya showroom foforo na wo Kumasi Techi mankwane so ye di Roma sorry dino anase backsword ne di animhwe Property wo Samsung TCL Media Nasco TV AC fridge gas cooker washing machine deep freezer home theater microwave blender kettle rice cooker any amapapa ka ho nyina na woni mbribi edi kan for back 50 ebenya 15% discount any achede it bra better de kan ho na senya Sompa TV Emma Aketiapa. Nokure Emma Aketiapa na yeto akase no eso. Ghana Tertiary Education Commission GTech won wasan kan ho bio. Won kire se ye wo sukuu su be se oha ene aduanan enkono 149 e wo mayi mu a. Won mo bro form use ye se enye fit for purpose. Chese se be se be mpredi asamfaso ba akuse ebi ni won so. Won mo nyina so ye distance education fo ni bia. Na ba bia won ye adwumanie. Essence so distance education ti bi ho a classrooms wa secondary schools for classrooms a one mo krampo no one obre mo double track no ho no am distance education akudu ebi kura wa aso dem na ECG for one more offices be abandoned offices e Ghana ha say no enu bi na man for their titi school distance education and wo mo de giska na panipa director general ya odaji tech no Professor Ahmed Jinapo Abdullahi wano ena ne nsantwe for bon komo no chese no kure ye ntimi so sansem we so e wo man Ghana mu distance education manifesting in institutions moving across this country to replicate what is happening in traditional classrooms cannot be as distance. In fact, as we speak, the Ghana Tertiary Education Commission has flagged some 149 distance learning centers that we think are not fit for purpose. These centers are found in second cycle institutions that are overstretched as a result of water. We have centers that's being organized in churches, public services, public works departments, PWD, electricity companies. In fact, I cannot allow this. Professor Ahmed Jinapo Abdullahi pani kwankyerɛ for da GTech no ne yeti Elder Vincent Ameyao panyin kwankyerɛfo ya wada homasua no ewa Mansia Central kroponemo ewo Asante Mantamo wano so de kokɔbɔ amakyerɛkyerɛfo nyina ne afutuo sɛ wonhwɛ na wonya brɛ ne adagye ema wasuafo ya wɔhyɛ wɔnase a wɔkyerɛ wade esanse wohwɛ nansen apɔ ahodo anase nsɔhwɛtwerɛ mu wia ya ɛkɔso na ama West African Certificate Examination Council wayet for wani abrese krodom kyerɛ sɛ akyerɛkyerɛfo ne bi ka ho ɛna kyerɛ sɛ weni nyina no ekoso ntinene obi obechi obi ala behwe de wagina mrana no na Elder Vincent Ameyao kyerɛ wonim wadwuma wunsuro broni ntino sa wakyerɛ akora na de ye wanya brani adagye ama no a okotena so redem mu a enya de awusuro se bia obefeli se ohwa BC radio so a ebi no a yetwe BC omko akọ investigator bi eko practice camera ya chiwo na ya kan se afia yesimu sanu nyina betwam se betwam dia ayi se akyerɛkyerɛfo ɛyi no kyerɛ de yie nti na me woma akyerɛkyerɛfo ne se afi no wade kyerɛ no mfa ne serious na onya mbrɛ ɛma mɔfra ne kyerɛ wade sɛ o prepare mɔfra ne yie a ɔkɔtwerɛ nsɔre a ɛmu nya sɛ akyerɛkyerɛfo ne mɔfra nyinaa bɛyɛ wade sɛ wɔkuria. Education Director ya wono ewa Mansia Central onimonyamfo Elder Vincent Ameyao na yetie no yi. Abanka chipeni ya wo Asen North onimonyamfo Sylvester Amachinya akon wo se dwumadie bi a omo ahyase de da be se mfie nkunu nie ni nyina health facility anu woni sie de ama Asenchia no na aka wuram wo baaye wonhwe ma ne nse no nti wore ne mpanimfo akwa akwahwe ene wo ahyɛ bɔ se no korɛ wo bepagam de ama Chia no fo no matimi anyam adwuma ye.
Sa edan a yesi edan a ye sha se ache ye pa. Ye sha se o hwa beye empie enkunu eni na mo share sa dan ase. Yesi ache ehun afu frame de system nyina kwa asese. Nti we nyame adawroma aban dwumadi ode ahye ensa no. Ye behwe na eche no chip compound a yesi edu sam penso yi. Yesi ya ye ni ye bebi a atekọ form ye betutu. Na ma contractor papa abaye na kama se ne be ya ye de ma mo so mpanye chip compound e be ye na ye ma eche no fo ayusu ye ma dan we ensi nwura mu nse kwa. E aban sika na de ahye ase. The same year DC behwe me atoa so. Coordinating director enso wo menchen. Na education director ye no munya na Abusiani ati ayo onumnya for Sylvester Amachi Nyako no amane nsem no anso ha wo wie ye no ene wo kye se project bia aka nwura mu bia no won be ye na emo mu ye contractor na waje aban sika na se project no nye ya wo report ho ansa na ya chew afutu amede mom se wa sen no fa be ya sen no adwuma de se wa onim so wa anye ni ya to amerika fie sika bre na ye be ba mo so ya be je sika na emo de wa ye du no eno so nso ya be he ne du sika ma no wa ye awie kama se ne be ya ye betimi e de dan no ama ekuruma fo no matimi de adwuma DCE ya wawo asin north abato empesua so eye onumnyamfo Sylvester Amachi Nyako wono na ekasa ye na yegusu gina mfimfim mantamu ha na yemfa bo ba kunkum no mamienu ereka nan wono na toma na ye na wosan to ba ko di free Central Market we kura de Central Region mfimfim ho no a titru pa ne kotokora ba wo mu dwa kase enum e wo Cape Coast Penny ba ko a wono nso eba ne dwom ho no a wabene pa e wo ho wa assembly woman kura wo ho pen ma me Francisca Dazi wono na ekasa wo kire se titru pa ne wo mu a eton anuane e wo street so no ya na spices ne dos mo nko ha gia wo nkosua na wo mu mbesua ne ntino wa kire wo made sei Sisa nyarba pinja na aba say wo ye hwehwema na ochire de titiri ko eduma na yezin wo outside no ono na otum oze dam yarban oze brehen wonyan sizes a ye use sizes na ye use ibina no yezin dodo na wona wo yezman ma ye tobi wa abonsan no won susu wotuguma ma ibeba se de we twom esine dem ninsi yeza oho ye yefu wa ma kidney problems liver problems even yana kuma na lompo to chede yan vital organs ni nyina oye dam spices Dem spices ene ekuyan ma me Francisca Dazi ene yete ne nka no ye free one ye free ni nkyeremu e wotachi my south na hye bedwene ya wo kyeremu edema omonmonya format na James Akosa na kache wono so ede enase nto abo thank you to ni bia hyehye so ne potamo nam so ama adehye dodo na no ene ode enase akoma wonom so wota na chi na woto aba edema na wakogyeremu no hye bedwem se womra hye bedwene na wo kono dehye nko na ntinti woto ye no meyo ya wono e wotachi monmonya for Benjamin Yaujako wano so ATM wo mu koye no ensem monmonya for Martin James Akosa wode tu dwane binie na farmer James Akosa awini ubako bahumode ubako nkayeso ubako agusa uba sapukrum hwe sena musi pejam entiabusiafo bebedamaso menwa dwirime na mamu se be wabusia de meka nyina ne se tumi a mekwaji ne hodini moyi me de ba be somo mu se de moyema minti muso mu chefa eka ho na mehwe se eso be ba mfaso ama sapukrum mai se enkoye se motu anamo a Wei ampim wada watwa so wa bra na nanoma de hia ya wonom so ewo eye saprokrom ene ne nkwado wonom so ede enase ema no ewo se 20,000 Ghana cedis bi eyade a wode ebo ese be ya won social center ena fence no street lights ne street boss ahodo ya wode ema wono wode ho aseda ema no a wo kire se won famre wonom biem na enema entimi enwie ye yenti eno so ho anu ye ya won monyafo no ede maye na why you be paying because yes we dying so far about people here then say I'm the two and I better buy o bo am get on our we are the video say me am be man dey o ka say come here invest in the program am yes meeting na dey say ati na chire say wow am ni pass o me am pa am so box wa mai e da wa pa ni chira yeah Techi myself to amra shebedwani eye onmonya format na James Akosa ene yetie no ye den sam no akwakowie amanone awie yi ana wote se Russia fo won mu drone ye ade to paye akwa Ukraine akwa bombo ho no ekwafa mu e wo Poland e ma me no ka say Poland fo pa de hunu fo wo wie mu no won mu asesa drone no eno na nam so ama America mampani Donald Kwaku Trump de na no atum bi che say afedi asem wasi you say here we go asem kase pa ena aba no eno na nam so ema ukopie mu e wo Poland a won mo manso afo ye ho e Donald Tusk wade nsem wato dwa no wa che say for the first time
after say second world war ekọ na wie ye no afi ni edi kan kra ya Russia for ato de ma bi sa de abefa NATO for wo mo man ni bisuo ya abefa no ne mpota ma wo ase no na nea Russia for ayi anhwe ya third world war enam kwan so ba. Chcę bardzo mocno podkreślić. Nie ma dzisiaj powodu twierdzić, że znaleźliśmy się w stanie wojny, ale nie ulega wątpliwości, że ta prowokacja przekracza dotychczasowe granice i ma charakter nieporównywalnie bardziej niebezpieczny z punktu widzenia Polski niż wszystkie pozostałe, wszystkie wcześniejsze. Ale ta sytuacja, która stawia nas... Abusia, wey, Poland, one prime minister, Donald Tusk, and what I said, Russia for ye, kompa, and one my friend, as woman Nimua, woman Musa, one more Edbema won. Kasiano esi ni awuti ye bie ewomo ene se asrafo ya wonom so ewo mayimo wompanyimfo e de anu ye e ba bonten ewo Asanko Gold company one concession wo kire se enipako bi ekobo remu nam so assembly member bi ato na nan wonse do no eno na wonom a won potam ho mpato ne potam mo kire se de ehumbu na abo won ya assembly member krampo wo abeka se sojafo e ba ho no anu odin pa na chiame hine ya wotoso mienu ebo eye Ghana mra hyebedwam wonmonyafo Andres Yama amo akonso e kire se wo susu di aman PP se wono frag bella no wonyi Dr. Mahmoud Bawumia ne beboa won ehwehwemu abedagya se wonom a eje wo mo kwa every woman some suicide no afi 2024 ekonanimu pa Doma Isma Shebedwano monyafo Rahel Owusua enso akwaya ye ede ama gbenyiri adehye bi a waye tokotenafo e wodoma akwemu ne mpotemo ye ko Poland na drone ya Russia for to ye ko Ukraine ya ekofa Poland man no mu a wo mo ase no wo mo se anhwe ye a ewiase ntoko etoso miensa enenam kwan so ba no Ensemi na dodo na eka ho ena yede besomo se kase ewo nonum empemo ebremo na maami Akosua ABOAGYE Poye ni na yenko si yempon ansana no Leicester Company Limited ena ede yas toothpaste ena the toothbrush ede beso yasene ena time herbal mixture anytime HH mixture enso ebe kan ye ho bie Electroland Ghana Limited ede ammonia papa electronics na eye papa no enso be kan ye ho medimafo eba center Dr. Time da so the time to yade bia so ewo man Ghana mu ye bo ho kase de ma wo hyane nso efiada 26 September ewo busu afiwe ye mu no Sompa obi bas ne ye pake ewo do medwem eya abrabaje wa chede free na bibia enye fine kase yi etwa mu ewo enkran ha Sompa 106.5 FM no esan kofa Sompa headquarters ewo Kumase ene ye Sompa 93.1 ayiko 100.9 wono su Kumase na afo wono so gye ye ebo petin mu obi anya bitie ye Adamfo pa radio ewo France abrochima mu wo ma hinkro Paris no mu Sompa 101.1 ewo Takwa 103.3 wo Takrade 106.1 ye Sompa Tachimai 98.9 ewo Sunyane 90.7 won Kranza ena Sompa 101.3 enso ewo Doma Kingdom 106.1 vivi mantamu nyina so wo nyina nya bitie ya na ye wo madawro mentia eya odi koda na so wo Sompa FM atia ba bia radio kantan wam nyina wo no Sompa FM so gyina mu dendenden ya no ahwehwe yen Facebook no eya Sompa 106.5 FM Accra na YouTube ne Sompa FM live ya no akwa download Sompa online app no ewo App Store na se Play Store afensa mu awti yen nyina no ya kruche e de akwa kogu www.sompaonline.com ya no ma awti yen kan ewo kaseye mu no eyemme Obrempong nana kwaku ampoma enafe Oheneyere mame ekua yeboa esiama bronya enafe Akosua